Prvo da znate da nije nikakva šala u pitanju. Ovako, studenti iz Srbije zvanično kandidovani za Nobelovu nagradu za mir, kandidaturu za nagradu nisu podnijeli studenti, već dramski pisac Siniša Kovačević i advokatica Dijana Stojković. U toku dana ekspresno su dobili i potvrdu Nobelovog komiteta da su primili njihovu kandidaturu. Studentski pokret, Gandijevski nenasilan, dragocen je za opstanak jedne evropske nacije. Povratak digniteta svih građana Srbije, opstanak države i uspostavljanje trajnog mira u turbulentnom regionu. Ova nagrada ubrzala bi pad posljednjeg diktatorskog režima u Evropi, ohrabrila mladost da bude hrabrija u oblikovanju vlastite budućnosti, afirmišući mir i nenasilje kao osnovnu paradigmu, navodi se u obrazloženju predloga. Šta kažete na ovo? Prvo hvala gospodinu Siniši Kovačeviću i gospođi Dijani Stojković. Ko hoće nek čestita, možda je stvarno i dobio. Ja pratim ove studentske proteste od početka. Šta sam se sve nagledao da im poturaju, da im podmeću lažne studente vlasti, lažne studente opozicije, neke pojedince koji naprave nešto i naprave neki incident i predstave se kao studenti. A u stvari to nema ništa sa pravim studentima. Studenti su trenutno na putu za Novi Sad. Sutra će održati tamo blokadu mostova. Vidio sam da su se beogradski taksisti organizovali da odu po njih. A čuo sam da i novosadski taksisti hoće da se organizuju da ih vrate za Beograd kad se budu vraćali. Čestitam studentima, za mene su oni već. Za mene oni kao da su već dobili ovu nagradu. Studenti nisu odgovorili ni na jedan incident, ni na jednu provokaciju. Zato što se mene tiče kao da su već dobili ovu nagradu.